Matongoretio ni County Commissioner wa Kiambu Wilfred Nyangwanga, maafitha a borithi ni marambikire mugururio wa kweheria macini cia kamari thiini wa county ino hamwe na irabu iria inyuagirwo njohi cia ibango na iria itari njitikirie kuona ni itahite mbeu njithi na angi gute mioyo yao. Imwe cia indo iria irahithũkirio ni macini cia gutha kamari, mithogoto ya bangi, mitungi ya canga, muratina na kang'ara. Some of the experts you have seen, they have already the owners ran away. Some are in court which have not been processed, and this is what the reasons why we decided to do this display. Akiaria ari kiharo-ini gia Starehe, Nyangwanga ni augite ari othe maranyitikanire makiendia njohi ici ni maraikirio ngono na ni maukinyukirio ikinya ria kiwatho guku aria marathire riuriro magiethanwo nao. County and the region, we are united with one call that this year we are going to make sure that hii biashara ya bangi, biashara ya drugs, biashara ya all legal forms of things in the whole of region and especially Kiambu, we are going to cross it out. Oho ni atariirie uria macini cia kamari cihotometie miturire ya mbeu njithi, waganu kuongerereka na ugitiri ukahaguka miene itiganite bururi-ini. Wananchi wacheni niwaambie, kuweni mkipeana information, hata msitupe sisi, endeni kwa hizi maofisi za hawa watu muwape information ile iko na crime itapungua. Aikari nio marateithĩrĩirie borithi mũgũrũrio-inĩ uyu na kumatwara kuria njohi ici ithondekagirwo kuona ni citwikite kironda kinene kuri muingi. Kiona sisi ni kama wanaume tunarara nje, tunakibishana na tuna uoga. Sasa kazi tunaendelea na tunafanya kazi tukikuwa pamoja. Riu ni maugite mũgũrũrio ni uguthi na mbere na Kenya kurio kumenyithia borithi niguo mahote guthaitira mbeu njithi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Nduta, Wanyuthe.